Pa dok čovjek ne poziva u tu novotariju, nije otvoreno, odmah je hukm prema njemu drugačiji. Hukm je prema njemu drugačiji. Ovdje je bitno naglasiti jednu stvar. A to je kada se radi o neistomišljeniku. Gleda se prvo taj neistomišljenik, kakvo je razilaženje između tebe i njega. I kada čujete da su naši prethodnici govorili, ne sjedi se sa novotarom, ne pije se sa njim, ne jede se, draže mi je biti sa majmunima i svinjima nego sa njima, draže mi je. I razne izjave koje su potvrđene od velikog broja učenjaka iz prvih generacija. Kada se vratite nazad i pogledate gdje su kazane i u kom kontekstu i ambijentu u kome je živio, nađete ovim ili onim putem da se radi ja o kaderi, ja o šiji, ja o murđi, ja o nekome koje znači čiji je bidat vezan za akidu njegovu. Uglavnom se vraćaju ovi riječi na jedno od spomenutog. U protivnom, kada bismo kazali te riječi selefa se odnose na novotarije kako u akidi, tako i u fiku, znajte da ne biste sjedili sa mnogo sledbenika određenih mezheba. Jer nema mezheba ni jednog da pri sebi nema nešto od novotarije. Jel tako? Kazali su nešto učenjaci, hadis je potpuno slab ili nema hadisa, ili je puki idžtihad, ili nešto što nema argumenta. Lijepo između tekbira bajramski da kaže što i to. Zikr. Je to potvrđeno od poslanika da su zikri? Ili bilo što drugo kaže zašto nemaš, to će jedan dio uneme svrstati pod novotariju. Ali pitanja fikska su puno elastičnija od pitanja akaidski. Pa po pitanjima, znači fikskih, kada dođe do razilaženja, naročito ako imaju utemeljenja u jednom mezhebu, tada je dijalog na sceni. Pa ako ubijediš ga, ako ga ne ubijediš, to je došlo u mezhebu. A kada nešto dođe u jednom mezhebu, to je došlo od onih koji smiju pričati o vjeri, koji smiju govoriti, koji smiju ičtehaditi. Je li tako? Hanefijski učenjaci kazali nešto, ili malikijski, ili šafijski. Je li to isto kao nešto što je jedno podneblje, nešto vidi lijepom i počne praktikovati bez ikoga da je od uleme kazao prije toga? Ne može biti isto nikako. Na primjer, Salatul Ragaib. Salatul Ragaib koji se klanja uoči petka, prvog petka, ali tako u mjesecu Redžab. Taj hadis je po konsensusu učenjaka laž i po konsensusu, znači jednoglasnom stavu učenjaka je zabranjeno klanjati taj namaz. Nema ga. Taj se namaz znači ne može klanjati. Jer je to izmišljen ibadet. Hadis o njemu lažan, ko svi učenjaka. I niko nije kazao da može. I sad dođe neko klanja. To je prava novotarija u fiku kažemo, koja ne prihvata nikakav dijalog i raspravu. To sam prihvata jedino da ostaviš to. Međutim, dođeš do nečega što su učenjaci kazali se može raditi. Kao recimo 6 rekjata poput akšama. Ko klanja 6 rekjata poput akšama, to će mu vrijediti kao ibadet 50 godina. Hadis koji je slab, potpuno slab, ništaman hadis. Međutim, hanefijski učenjaci kažu to može se raditi po tom hadisu. Razlika je između tog predanja i tog rada po tom hadisu i rada po Salatul Ragaib. Razlika. Jer ovdje imamo jedan dio učenjaka ehlu sunneta koji su to prihvatili. Iako je neispravno raditi po tom hadisu, jer je hadis neispravan i to se ne treba raditi. Ti posle akšama možeš klanjati na file kakve hoćeš, to je tvoja stvar. Ali ograničavati na broj određeni i smatrati da imaš posebnu nagradu, to ne, jer hadis o tome nije ispravan. Ali nije isto kao Salatul Ragaib. Hajmo deređu niže. Imaš hadis koji je daif. Kao hadis, recimo, učenje ezana na uho novorođenčeta. Hadis o tome po ispravnom mišljenju kod hadijskih učenjaka je daif. Međutim, većina islamskih učenjaka kažu može se raditi i radi se po njemu, to je fadailul amal, ne smeta raditi po njemu. Za razliku od hadisa i kameta. Hadisi i kametu ne treba nikako raditi po njima, to su hadisi koji su ništavni. Ezan bi mogao proći pod razno, iako ispravno da je hadis daif. Međutim, većina uleme kazala i sada čovjek dođe i prouči ezan na uho. Ti imaš pravo na svoje mišljenje. A nemaš pravo kazati to je novotarija i svako ko to čini je novotar, zato što je većina uleme kazala tako. To je poglavlje ičtihada. To ulazi u dozvoljena razilaženja kod ehlu sunneta vel džemata. Ili salatu tespih. Oko koga se ulema ratuje, jesu li ti hadisi mogu li proći ili ne mogu li proći.
Pa neko klanja salatu spije, Allah te nagradio. Ehlu sunneta je ko je rekao. Pa mogu te ubijediti ili me možeš ubijeti, ali ostaje nakon toga da je to poglavlje ijtihada. Pa treba svakom razilaženju dati njegovu dimenziju. A ne razilaženje po pitanju da li ćeš ti vezati ruke posle rukua ili ih nećeš vezati, da to utiraš u kalup nekakvog aslu dina i nakon toga da voliš u ime toga ili mrziš u ime toga i slična pitanja koja se među ljudima dešavaju. Ne, nego znači da čovjek da svemu njegovu mjeru. Tako da definiše, znači da ta razilaženja budu, da im da dimenziju koju zaslužuju. Pa sve što je u okviru, znači, pravnih škola, to je pod kapom šerijata. Pazite, pod kapom šerijata. Ne znači da je sve ispravno. Ima jače i slabije mišljenje, ali je pod kapom šerijata. To je rekao neko od velikana koji ima pravo da priča. Za razliku od toga kada neko kaže nešto što, niko nije rekao od islamskih učenjaka. Pa čovjek mora, znači, prije nego nešto kaže ili osudi, mora znati odakle je taj što je to rekao, zašto je to kazao tako. Zašto je uradio tako. Pozivali se na ajet, na hadis, na postupke ashaba, pozivali se na određenu pravnu školu i sl. O tome. Ti krenuo na hadž. I vi sjeli, idete vi, došli ste na mikat, kaže Zero, hajmo u autobuse. Vi autobuse. I krenete dalje. I pored tebe tvoj brat sjedi, kaže bismillah, kaže sunnite da se uči telbija. Kad je čovjek u ihrama, jel tako? I stavi dva prsta u uši. Labejk Allahumma labejk. Uči, ti ga slušaš, on uči telbiju. Ti živio ne učiš ezan. To je ezan, to je telbija. Uči telbiju, lijepo, jel tako? A taj čovjek što je stavio dva prsta uči telbiju, on radi sunnet po mišljenju jednih učenjaka. Sunnet je ko šafijski pravnika da se stave dva prsta u dva uha i da učiš telbiju, kao ezan. Ti što mu kazati, čuješ biti, prvo se nauči sunnet, krenuo se na hadž, prvo nauči propisima hadža bola. Što tako krenuti na hadž bez ikakvog preznanja i tako dalje. Hadis kod muslima, kaže poslanik, kaže, kao da vidim Musa a.s. da ide niz ovu dolinu, kaže, stavio dva prsta u dva uha i uči telbiju. Kaže, ovaj poslanik sam spomenuo šerijat ljudi prije nas i nije ga osudio. To je nama šerijat. Razilaženje, drugi učenjaci to ne spominju. Međutim, moraš znati odakle on to što čini, odakle, šta mu je motiv da to radi. Najlakše je osuditi, to zna svako. Boj se Allah. Međutim, moraš znati prije toga da ga živ bio, vidio sam te, činiš nešto, nisam to vidio prije, pa možeš mi kazati odakle je, šta je, da naučim nešto novo. U tom smislu. I koliko puta čovjek može, znači, preleti da osudi nešto, u stvari nije stvar analizirao kako treba. Ili došao si tu, kad smo već na mikatu, dođe ti bedevija, vodi devu, u ihramima, uzeo sjekiru, udari je po desnoj njenoj strani, po grbi, rasječe, pođe joj krv teći iz leđa, uze papuče svoje, skinu oveza i o kanap jedan, stavio i oko vrata, devi, navratio je papuče. Kaže, lebejk Allahume lebejk, hajmo narode na hadž, hajmo Allahu bojiti hadž. Rekao je sirovine, Allahu dragi, to radi ovaj muđerim, zločinac, i šta radi? A on uradio sunnet. Sunnet je da se tako, da se nareže životinje, da je pocuri krv i da joj se okači papuče ili nešto drugo na vrat, kako učinio poslanik da se zna da je kurbanska deva. I ti još gledaj to i kazati, ja rabi ljudi, pa zar u Saudijskoj Arabiji da doživimo ovako nešto? Ovo ni u Bosni nema. Lijepo. Moraš, znači, znati, to se radi sa kravama. Znači, sa devama i sa kravama se radi. Oko sitne stoke se lema razilazi da li se to radi, ali oko deva i oko krava je hadis Ibn Abbasa kod muslima u Sahiju ima. Međutim, čovjek mora znati zašto je neko nešto uradio. Nemoj trčati prije. I zato je čudno ponekad naša braća, ponekad znaju često kad nešto pomeš, kaže, ja to, kaže, nikad čuo nisam. Ja to, kaže, nikad čuo. Još to nisam, kaže, čuo. Allahu ekber. Pa takve trebamo. Koji su pokupili znanje dunjaluka, pa promašila ih nekakva sitnica, jel tako, pa da budu tu negdje da sude. Hej, ni čuj, nisam ja to još nikad znao. To imami tako umeta nisu govorili, nisam to nikad čuo. I kada pita šta znaš, kada znam koliko može podnoka stati. Eto što znam. Ali, jeli, dešava se i to.
Pa čovjek znači mora znati određenu stvar, znači kada čini, a kako je čini, šta je čini, vraća se čovjek sa puta, dolazi u džamiju, kad god dođe prvo se navrati u džamiju, klanjati 2 rekata ideš kući. Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kod Buhari i kod Muslima hadis Kaba ibn Malika da se 2 rekata klanjaju kada se čovjek vrati s puta. Čak ima hadis kod Al-Bezara u Musnedu njegovom koji ima dobar lanac prenosilaca da je sunnet kad god uđeš u kuću i kad god izađeš iz kuće da klanjaš 2 rekata. Ulaziš 2 rekata, izlaziš 2 rekata, ulaziš 2 rekata, ulaziš. Pa dobro, kaže Allahu robe, prestani više, radi po sunnetu poslanika. Pa to je sunnet, tako je došao hadis. Pa se čovjek poziva na hadis da nešto radi. I brojna pitanja koja znači dešavaju, naiđete znači na osobu. Vidite čovjeka ide na seždu. I na seždu kada krene ovako rukama ide. Uvijek pa nećeš poletiti, bol, nisi ptica. Što to radiš? A sunnet poslanika kad se ide na seždu da se rašire ruke u stranu i onda da se ide na ruke. Hadis kod Ibn Huzejme i kod Darimi i drugi hadis je rodostojan da je širio ruke poslanik kada ide na seždu. I ti vidiš čovjeka čini, ti ga odmah ošsudi. Ne kažemo u džematu kada se čini da ne ometaš drugog, to je jasno sve. Međutim, ako vidiš nekoga da radi određeni postupak, ti moraš znati šta mu je motiv bio da to uradi. I da se druge stvari praktikuju, ne znam, dođeš u džamiju, vidiš čovjek klanjao sunnet i legao na desnu stranu. I leži do ikameta. Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Legao bi uvijek hadis Ajše da bi legao na desnu stranu i tako ostao ležati do ikameta. Čak je Ibn Hazm u svome djelu Al-Muhalla rekao da je ovo šart za ispravnost sabaha. Ko tako ne uradi, sabahu ne valja. A posle sabaha, ako se ne pluziš na desnu stranu kod Ibn Hazma, sabah ti ne vrijedi. To sam pročitao da je šejhul Islam Ibn Tejmije rekao, kaže, odvojio se mimo cijelog ummeta po tom pitanju. Vjerujte mi da nisam mogao vjerovati to dok nisam uzeo njegov djelo Muhalla i našao gdje je to spomenuo. Šart za sabah i ispravnost sabah namaza. Što je bilo otkopčavanje dugmadi. Ovako. Da li je otkopčavanje dugmadi u košulje, prva 3 dugmeta, 4 koliko već, da li je to sunnet ili je sunnet da se ne otkopčavaju? Imate hadis Muavije ibn Kurre, hadis kod Ebu Davuda, da je vidio sam poslanika, sam kaže raskopčane dugmadi. Hadis je rodostojan. I to je potvrđeno od Ebu Hureyre i od Ibn Abbas i od Ibn Omara i to je radio Salim ibn Abdillah od Tabina i radio to je Muhammed ibn al-Hanefije i radio je Ibn al-Musejib. Kaže Ebu Davud u svojim mesailima, kaže vidio sam imama Ahmeda, kaže raskopčana njegova dugmada ovakvog. Dobro raskopčava dugmad, čovjek došao, kod nas su neki šejhovi u Jordanosu, dođe na minberu i ovako raskopča do šejh Albani to smatrao sunnetom. Raskopča ovako i vidiš ga, kaže pa mogao se bar skopčati fino kada je izašao na minber pred ljude. Ali on smatra hadis je sahih, smatra rad po njemu, kaže imam nakon toga ashabe koji su radili, tabine koji su radili, to je sunnet, završena priča. Poziva se na nešto. Dobro, je li to sunnet ili nije sunnet? Hadis je ispravan, međutim, je li to adet ili je ibadet? Šta je? Oko toga se može raspraviti. Možda je adet u njihovo vrijeme bio da se raskopčavaju, da bi bilo raskopčano zbog vrućine, zbog određenog razloga, da je to bio adet, da svako niko nije skopčavao. Pa bi to prije Allahu ale moglo ući poglavlje adeta, nego poglavlje ibadeta. Kao kosa. Je li kosa do uha, dokle je kosa ćelav, ne ćelav? Ispravno da je to adet, da to nije ibadet. Da tu nema ibadet. To je, jer je poslanik nekad ovako, nekad onako, nekad shodno situaciji, okolnosti kako je bilo i ljudima kako je bilo. Kada je došao u Meku, našao je mušrike da razdjeljuju kosu, a koji su to bile kitabije, oni su spustali, pa je spustio da se sa njima poklopi, volio raditi kako rade kitabije u onome čemu nije zabranjeno. Kada su očišćeno od mušrika, tada je on razdijelio, opet se razlikovao od kitabija nakon toga. To je ukazuje da su to adete, da nisu ibadete. Međutim, čovjek čini nešto, poziva se na nešto, ti moraš znati na šta se poziva prije nego što ga osudiš. I na kraju krajeva osuda se gleda, znači taj čovjek koji uradio nešto. Je li on izmislio tu novotariju? On bio njen agitator, on bio njen utemeljivač? Ili slijedi nekoga? Pa ide. Pa koliko ljudi ne zna? Ne poznaje osnovne stvari. Pa je na njemu znači da čovjek koji znači da ga lijepo upozori, da mu lijepo kaže, na lijep način, lijep pristup i to je ono što otvara ljudska srca. I stoga, kada spominjemo pitanje mudrosti u davi, to ima 2 krajnosti, ima sredinu. Imate krajnost kod ljudi da nema mudrosti u davi.
Samo u kost udariš i nema niš. Bitno je da ja njemu kažem. Jedan mi kaže, meni je bitno da ja njemu kažem, da ja njemu složim što je meni u prsima, a on nek se misli, ja mu to na gomilu istresem. I on neka se misli nakon toga. Nije to mudrost u davi. Kao što nije mudrost u davi da ti postane kod tebe sve med i mlijeko. I mudrost je u davi, jel tako, s Bajrama se vraćaš, komšinica na polju, gdje su komšinice? I ako joj pružiš ruku, to je mudrost, jel za korist dave da joj pružiš ruku, ako joj pružiš ruku, ona će do podne već šamiju na glavu staviti. Ako je zagrliš, možda će se odmah prijaviti na hadž da ide. To je mudrovanje kod ljudi određeni, tako razmišljaju da je to mudrost. Nije to mudrost, to je mudrost mora biti u okvirima šerijata i tamo gdje ne zakida se pravo šerijata. I to je mudrost, budi mudar, mudruj i nastoji naći puta i način da dođeš do ljudskih srca, to je tvoja dužnost. Ali da čovjek čini nešto što tako što prelazi granice, što su čisti harami radi mudrosti, nema mudrosti u činjenju, jel, tako harama, očitih. Osim Allahu dragi, ako bi bila korist u tome, kudi kamo veća, ali to su situacije koje rijeđe nego rijetke. Pa je čovjeku dužnost, draga moja braća, cilj mi je od ovoga što sam govorio, da kažem da je čovjeku dužnost da pazi kako se ponaša i kako se ophodi prema svojim neistomišljenicima, bilo da je čovjek na njegovom putu, ali je neistomišljenik, ili da je u osnovi neistomišljenik i tako dalje, znači mora paziti na prava brata muslimana pri sebi. Uzvišen je Allah da je htio, on bi nas učinio kao glinene golubove, da svi isto razmišljamo, da imamo jedan put, uputio svakoga koga želi. Na tebi je da radiš, da predstaviš islam u najljepšem svjetlu, na najljepši način, to se od tebe traži. A uvrede, potvore, ružne riječi, to zna svako. To nikome nije strano. Ako je nekoga nalijepiti nauka, onda smo svi učenjaci. Jer to svako umije. Nego to treba shvatiti da određeni ljudi ne znaju, da je to njegov domet krajnji, to što je naučio, to je. Pa čovjek treba uvijek gledati, da bude kao kiša, njegov da se pojavi, da od njega bude nekakvog hajra, a nikako da bude onaj koji će predstaviti islam u ružnom svjetlu.